perlautan. Dan berjemur dia menuju Pulau Resam. Ya. Kau, ya bika ini. Kau kam dinti rau le. Rau le lewa, lagi awal janda. Hop. Dari depan. Ah. Awas nyangkut di besi itu Bang Pen. Pade, nanti peran. Pinang. Iya memang. Video ini. Mantap sekali ya. Ya.
Iya. Rupanya cumi gede. Drone tenggelam. Ya, ya, mantap sekali. Angler muda. Sunsetnya bagus. Iya. Kenapa Bang Mon aman? Aman Bang Mon kan? Aman kali. Oh, udah taruh pancing baru nggak aman. Yuk, bayi, yuk. Nyangkut di kepala, ketarik kulit. Banyak. Jelas sekali, mantap sekali. Sedap. Lucu, ya. Ya, rilis ya. Kita lihat mana yang beruntung, baru kita pasang umpan. Ya, enak mana aja ya kan. Ini kan bate. Mantap sekali. Ih, bate.